Not van lai phai tlangwal mi kutuarin thi vanei thanga Richard lal minglian kum somni pasari son of arlal ompuya not van lai phai dam doi veng le a thian te chuan an thian nu jin tur thla pa in kan masalama khan aizol an ron chuka salem venga roadside homestay ya thlengin nizan khan in tilim na hun pakhat J18 na an kala kongpui an kallai hian Richard a hian a thian pa isaka chu a awa an bul hnaya chuan isaka ve tho chan mari veng lam mi ni in an ria chuan ama ron chawa ngain aron pana atlo thuta top mai ani abul nai omten an soidanin Richard tu hian kongpui twal chara atukhum azuk sori chor ani anti Richard thian pa isakan a soidanin a thau theilawa biak chuan ti chawin min changa khati lai khan kutlak tu in atlo thlulai CCTV footage te hi kan la hmu lo awangin arui zoi ni maya kan ngaya ka kwa thawa chakdewa ka thutpuya thianpa kamuzal du e mai hatia kongsira chuan kamuzal tira reitak ka thutpuya kan riana a hlatlo awangin room lama ka kalsana darkar li vela po aron ho chholo awangin ama ngai venin ka chuak le a chaw em awangin taxi mangin PUC bula private damdoi in redim kan panpuita ani ati Isaka chuan asoi zel danin Redeem Hospital doctor chuan adin mun ai anin civil hospital lama arifara taxi in civil hospital kan panpuita a konglaka thi in aluaka damdo in thlenpui ani ma in achat thladamai ani ati chanchin bot sai lai hian Richard lal minglian chung te hian FIR thelu an tum hran lo ni a hriat ani